lelo liphethe intethelelo. And ingakho umuntu noma ngabe umuntu wone kangakanani kufanele alandwe ngothando, abuyiswe ngothando ukuthi cha awukafike esihogweni wena wonile impela ibandla lisehlazweni ngenxa yento yenzile uJesu uvele kabi ngawe sikhulunywa kabi ngawe kodwa wena ngoba ukangena esihogweni buya nehlazo lakho size kuJesu ngoba likhona igazi elihlanza amahlazo buya nalo. Bapha abantu abayolanda ukuthi athi siyibonile ngane yahlabelela kodwa ivele yahlelwa isilingo yona yakhulela ayinise nesisu sayo enkonzweni ngoba uNkulunkulu manje into yomuntu noNkulunkulu akasikhulume le into yomuntu noNkulunkulu uNkulunkulu uyakwazi ukuxolela umuntu yazi kunomuntu ongena manje esonweni aphenduke manje wena usahlela ngokuthi wena umbonile kodwa kudala buyele kuNkulunkulu inkinga ukuthi kuwe akakabuki. Umuntu ophenduka ingane isesiswini aphenduka abuyele kuNkulunkulu athi uNkulunkulu impela konakele isesiswini kodwa Nkosi ngiyabona ngenzanga kahle phinde ungibuyisele Nkosi mayiphuma nje uNkulunkulu ngizoyiphatha ngezandla zami ngiyisekuwe ngiye nakuwe ngiyosebenza ngathi kodwa usabanga ukuthi ngoba ubona isisu wazi ukuthi umuntu okhulelwe bahle kuthanda. Yizi izinto ezivezwa kulo mase kugcwele ubulungu uzokwazi ukubona ukuthi lo muntu wonile kodwa uNkulunkulu akuthatha isikhathi mayibuyela kuyo engona manje uphumela ona uthi ubuye sebuyele kuNkulunkulu ilento ngeke uzuyithole uma ungakwazanga ufuna ukulunga kaNkulunkulu. That's why uNkulunkulu lethi umusa wakhe musha njalo ekuseni yenza ube musha ukuthi wena uNkulunkulu ulungile ukulunga lokho kumenza ukuthi ahlale elindele ukuthi umuntu abuye kuye ngokusheshsha.